Ingipindesha shona kwelanga nyavuka futhi baphume kumnyameni ngiphila futhi bamaphansi kodwa ngiyaphakamama nyakhanya manje. Thank you, South Africa. This is Against the Wall and welcome to it. Let us go to Hollywood Bets together. Are you a soccer fan? Are you a soccer fanatic? Hollywood Bets is giving you a chance to win a share of massive 4 million rand cash prize. All what you need to do is just to place a bet of 10 rand or more on any soccer fixture. That's it. Think about it. That weekend prediction that you were so sure about, that gut feeling on that underdog, a 10 rand bet could be your ticket to winning a massive prize. To get into the action, they have made it very simple and easy for you. Just click the link on the pinned on the comment section below on this video. It'll take you straight to where you need to be. And please do make sure that you use our promo code USKWM when you sign up. This is a fantastic opportunity. Please remember the important stuff. This offer strictly is for the people above the age of 18. You must be 18 years and older to participate or to play. And always, please remember to bet responsibly. Never bet with more than what you are willing to lose. Don't miss out on this incredible opportunity and a chance. A huge thank you to Hollywood Bets for sponsoring this episode as we go back to the episode. Danke siyabonga singenile phakathi inside kwaNduna. Sasolburg, we are here in the building. Hey, yabona le out lezi zembuzana emhloshana khona enye traumatize wathi umkhize eBoxburg. Imnyama kanje naye. Ay. Problem. Bekhala enyase zimo uthi hey, khathesi iproblem lo mjitha lo. Hey sibhantithisa kabhlungu ngathi hey. Hayi la vala idanyana. Sanibonani. It's always good to see you. What a great pleasure, to have everybody and all the eyeballs ukuthi nisibukele, and I'm always excited actually ukubona ama numbers olokabhiza khula because mina ngithunywa yini, and I just hope ukuthi so far we are still delivering based on your expectations. Remember, this is the second one, and then siya ku third season. We're in the province of your choice. I'm not sure ukuthi yiphi le province esiyanga kuyo, but ke manje se-Freystata, Sasolburg to be precise. Meauti, good afternoon on a happiest Sunday. I hope ngale khala ama 9 guns, khala Carana Vesta, khala ama 7 colors. Ukrenjam? Anye grande pa. Lithini igama nesibongo mtshana? Igama womzwakhe isibongo umhlowu. Yaba abantu bangayi bavele bakhuluma isiSuthu mara ibongo ezamaZulu. Khambani kahle kunemayini kule nkomponi ngapha. Kusho ukuthi mina ngikhuliswa omagriza ushova isuthu. Kusho ukuthi utime uye umZulu. Mara umzwakhe mara manje ithoni yakho manje ngathi ingikhiphela isuthu, kunesuthu esambala. Yona isuthu esikhona. Vela ngikhule ngaso. Hayi utotile wena. Ubona kushebile oleso, and then masali yabona limeno apala ma lift intadi. Ayilekayo yolama. Bekublind. Naye lesina ungayo aphuma kwenza njani lamazinyo manje? Amazinyo obvious aphuma edanyana brava. Amazinyo aphuma edanyana. But bayaqeda. Angeke asiphumele nje aphuma edanyana brava. Uyazi amehlo kandlebe brava edanyana uzokhabatheka uzoba so. Brava mayikho yenye into brava. Yes. So nolisi kuhlukucebe kana? Vela mina bengiphusha into yami brava. Bengiphusha. Asondele ngapha ngasemayikini. Ngifuna sikhulumele la kule nto. Awuzweke. That's right. Thank you very much. Hey bra Bongs, angaze ngisuspend laba ngasangiboni futhi for 1 month. Kuthiwe one side. Bekeli guest yakhulumela esayidini. So uyakeqa siqale lapho nje ukuset itone. Uyakeqa sho umthetho. Ngisho umthetho bro. So le ngiyabona kunephambano kunamaketanga kunani. Ichaza ukuthini lento le? Kusho ukuthi le senja yami bengishayi before. Ngingene edanyana. Uyazi ugcwala amathathu nje uyabo. Ukuthi le thathu ngiyagcwala. Boshebe something, Ngavela ngashaya vele. Nomcabango ukuthi angizongena ejele vele obengekho. Ibinto yasemajita kuphela uyabo. So tell me something. Is it cool ukuba seSasolburg nobutsotsi
gangster, it looks people look cool kahle kahle because hey amathi ngithi ngikhuluma nawo lento mfethu bathi sikhula sizanayo kanje namagrotman wethu nyaka nyaka. Njayami yabona daddy la esasola akusho ukuthi into egrand vele akusinto ekhulu. Yeah. Kusho ukuthi lento lena nayiphuma kuwe mjida. Yeah. Ya ngeCrowd ohamba nayo or wena self impilo yakho usithola ukuthi hayi ngisekhonini mara enhleke lana. Yeah. Awuthi ngithi ngibona ngiphatha kanjani uyangithola. Yeah. Ngibambane inyekane. Yeah. Uzoyithola impilo brawami. Yeah. Noma impilo leyo impilo yokuthi izokhawathisa ngomphakathi ugijimisa ngamaphoyisa kodwa somewhere somehow uyafika lapho ufuna ukufika khona. Ufikile la ufuna ukufika khona wena? Mina kwamanje Yeah. Mara ngithi naku ngishelwa ukuthi uzofika la kumele kufike khona. Mina I'm very robust. Kusho ukuthi ngivalwe idanyana if idanyana azange yangivala brawami. Angisho hayi leyo na ngisho ngayo. Yeah. Into ebengiyifuna bengizoyithola vele. Yeah, hayi ukuthi mhlambe bekuzoba isikumane. Waye ungathi danki maybe ngabe sekudala wavaya. Hayi angeke. Kufa bona hayi wena. Angeke. Bowusiyeka nokusiyeka or bodume ngekapera bodume ngani? Bafo mina ngidume ngazo zonke baba. Ngigoni ngikhona. Isibhamu ngikhona. Uthini manje? Ngikhona brawa. Shuthi uphuma silwa ngama umuntu lapha nge44 nge45 nganyiwa. Brawa unganyiwa very strong Ntswembo brawa. So abangani bakho bangakufakaza straight. Choose wokuqala. Angafakaza. Yeah. Njengaye naye blokwa akusikela la. Yeah. Yimi umuntu engimfundisa ijele. Nakhona ngisho ukuthi ngiproud uyangithola ngoba vele naye bengihamba ngimvala kwesinye isikhathi indoda hayi man ekhaya bayakuyenzela why indoda akawuhlehla kancane thina siphone awuzophuma nathi lo muntu manje mawukhuzile kayi1 angeke ngikhuze kayi2 ngoba sengiyabona ukuthi hayi umfethu uyayifuna lento le hayi ithi ngihlehla umfethu asahambe umfethu siyodala sibe mnandi. So nidala ini kahle kahle. So yini into edumile ngapha ngoba ngiyabona khona la emuva la kaNduna Stone Throw Away kune feme enkulu lapha iSasola. And then yini ezinye izinto ezenzakalayo ngoba that is why umphakathi ugcina ubamba abanye umphakathi inkunzi. Yabona njengoba nisho kanje abanye bahleli bayabukela abanye they are saying no labantu basihluphile laba. So yini ama activities ayenzakalayo la awe crime? Shokuthi lana na wena mfethu irobari ihisbraga ijinji into esihambayo legazi yo awa amacrime engathi athopo legazi yo lezi ezinye ziza kancane amajita yimfethu athanda igazi shapshap ukhuluma into ethanda igazi athanda igazi amajita igazi isikolo besiye kusekuseni bakhulume same thing ukuthi kuneyintwana zigwazene kabuhlungu kabi sure kuneyintwana somewhere zidubulene kabuhlungu kabi kunesister bekadakiwe ushisela ingcoso endlini into zala igazi brava impilo yasekilokishi sesejwayele thina sonke mara ningajwayela ibhozi ne chief kuyaliwa musa kusho ukuthi kahle kahle i-war zone grand hayi kahle iwozone ungabeke kanjalo sikhulu but manje manithi nasenijwayele uyijwayela kanjani into ebuhlungu angithi siphila ngayo mfethu lapho hamba khona uyabona nawo umuntu okhawathekile yakhawatheka uyayibona riding into esijwayele mfethu even nengcozo ezincane zizakutshela siyabona lezi zinto lezi esiloko zikhandeka la elokishi. Kanti yini inkinga mfethu yenziwa yini yonke lento le wena ngoba nawe uyiphathi abantu abayenzile lento le la kuzohelp i-community kunabantu vele abathi besiloko sifisa ukuthi abazikhulumele labantu bala iSosola sifuna ukubona kunabantu bengivana bohate even earlier on and usister maka recite itori you can tell ukuthi nabo manje abazwile bakhathele kunama zone ama-no-go area because bayakutshela straight ukuthi hayi umuntu ugcina sekade ingcono ngithule ngoba mangingaringa
labantu bayabhayisa ngayinto zabo, abanye babhayisa igadi, abanye babhayisa yini, and mawungathi kuyacetshwa wathi uyaba-approacha khawatheka wena. Vele yona enjalo brawa. Angeke uzongibhayisisa ngiloko ngibhizi ngentashi yami, ngihambisa intashi yami. Ngalosikhathi wena uyadla ngasendlini brawa. Uyasipana masisho kanjani or une-business. Anginafo kona. Ngidla ngayo daddy. Uzongimaka ngaphambili. Ngizokhawatha brawa. Ngizokhawatha. Nginencozi, ngidlisa incozi, ngizamisa isigela, ngibabhayela idwadlo, ngifake igruzaka ngasendlini. Wena uzofika uma ngaphambili. Hayi brawa. Usho ukuthi wena usofunana nami kahle kahle wena. So wena advocate labantu abathi mfethu, whether i-crime it pays or not, wena as long as if uphila wena. Ya yabona for mina brawa. Yeah. Mina ngiphilela mina brawa. Angiphilela omunye umuntu. Hey. Ya ngiphilela mina. For mina ungima ngaphambili. Hayi brawa. Asike seyixoxe kancane nyana. Hey man. Asike seyixoxe. Ngifuna lokho wena uma ngaphambili. Asike seyixoxe. Mara manje should wena idanyana likangeni la inhloko yakho musikahle. Lona lingenelo yaze brawa. Yeah. Lona lingenile. Yeah. Strong. Yeah, awuyithene bongani? Awuyithi nje kancane. Injalo lento le brawa. So manje kusho ukuthi lana i-operation kunokwaziwa ukuthi ubani uyabhayisa, ubani is minding his own business. Ya bakhona bayaziwa babhayi. Ukuthi ubani uyadayisa, ubani. Bakhona babhaya. Yeah, mara sikhulume ngabohata se-South Africa la. Phela sikaka-cross ukuthi siya kwenye i-country la kungena ama-bylaws khona. Sure. Lana we are governed by a constitution. So wonke umuntu i-right yakhe. eJozi yenzeka i-crime mfethu, yabo? Western Cape yenzeka i-crime. Even though imanejwa ngendlela ezi-different. So manje lana ke njani abohata ke nje ubusho ukuthi ala kuyaziwa ubhayisa uyabhayisa. Abohata abasana power ngaleyo ndlela. Bona abasanayo brawa. Ngizokutshela something brawa. Abohata nabo. Yeah. Bakhona amahata grant brawa ngizokutshela ibhara. Yeah. Bakhona amahata kusho ukuthi ahambisana nayo le daddy. Kusho ukuthi badla lapho nabo. Uyangithola. Manje izosolveka kanjani lento le? Angeke solveke ngoba uyiphoyisa nyadayisa. Manje izoza nizongisearcha uwe wokuqala. Uzongifakela inombolo ukuthi indoda siyazwakala. Sure. Shift izinto. Uyangithola izophela kanjani? Ngoba bakhona abantu be-government phakathi kuyo daddy. Angeke phele brawa. So manje tshela mina ngoba sineyintwana ezikhulayo, what is the future looking like for your kids? Yazi nje yami mina intwana zami brawa yabo. Ngiyafuna vela ukuthi babe ne-future grant. Ya vele nabo ngiyahlala nabo mfowethu ngihlale ngibatshele bafowethu niyazi ukuthi ngivela kuphi. And akho mnandi vele lapho. Hayi ngiyedaso ngamabanga athini. But mina ngizenza sure ukuthi nina aniphikeleli lapho. Ngizenza sure ukuthi nihlale nimnandi nimjojo. Kwamanje ngisasebhizi ngisafunana nethesho. Ngiyangena ngiyaphuma yonke indawo. Ngifunana nesiphala. Kusho ukuthi laba bantu ngifuna kubabeka grant. Uyangithola brawa. Yeah. Angifuni bahambe the same road engivaye ngayo. Yeah. Mara still usamosha musa. The way kungakhona wena uthe wafethu mina ngeke ngibulawe indlala. Na inkinga yamanje la ikhona khona ukuthi wena you're still saying dlala yona ikhona lekhale. Yona never brawa. Ayinombulaya obaningi ka hivi mfethu. Khima awuthe go tsatanyana re na le di-plan tse phae. Beside crime. Yeah. Ya re na le ntho tse phae. Ke na le ntho tse phae tse ke batlang gore nka di tune. Uyanthola. Just fela capital ke yona ntho eshapa. But if yanga ka great capital brawa ntho engwe le ngwe ya ka nna e sharp for nna. Mara manje kupa unchele something Grootman. Rena le di-graduates. Batho ba graduate-ile. Motho o tshela re mona I graduated. It's very the masters wabo. And master's degree aka in qualify gore nka be ke dutse da.
but mthola re no ke batla o ncenga ko restaurant no. I would rather be a waitress. Otherwise go bulawa ke tlala straight. So if the graduate abatholi span wena le grade 10, I'm not sure 12 na le yona na. You understand? Then how do you expect then hore ba tlo kgetha wena over a graduate? Ne yena sentho e ke expectileng as such yang thol ke ntho ya go fela ke a thomela di CV ha ke bitsitswe ke bitsitswe but at some point le nna ka hi ha o bene le something e ke pusha mo ntlo yang thol it's either ke paisetsa bo pia or ke paisetsa di switsinyana bula dekenyana yang thol ntho ya masha brava e tlisinyana kheshenyana e teng e kena e tswang ka side. So we have people like Abu Mandla speaker, ne? Grootman Dope Outie from Trompi fame and Kili Pantsula. Sure. What do you regard yourself as? Majidagai, Lima Pantsula, Lima Ivy, or Lima Melali Compo, Lipita Enkai. Kiabona li chaini kiye, Kiabona li skalkepi ki segai, Kiabona or Kimusigo mung, Maraconte, Kamogili tattoos. So Lipita Enkai. Na prawa be la ke le pantsola prawa nna ke bua ka nna ke tsebe mauthe go ipitsa jwang cause dingata ye kana le mapotswa kana le mapanga dingata ntho tsena ye kana le bom rapper eng ya o tswa ka wena ha o itsheba o ipona le eng wena ya na ke le pantsola prawa a re bua ka ntho tsa hao me bro hore o tswa ko ka o ditse how many years? ke dutse 10 years. O ditse 10 years. Ke fuwe 25 years. Okay, 25. Sure. How would you take us through that day? The day you start to commit or whatever, what's it saying? I'll chop power me or na ke kene and like guest chizulu. Enele ntho re sha bo malanjing wa thola le di auti shapo grande le bomsala. O tsho on the way ha re jeka. Motho ona tsho le ona itawetse vele le yena wa thola. Ha ba tlo feta o tsho bomsala ba vaya front. Kona matjita ka tla ka mra. O tsho go etsa le go mtjita bua ka di sister. Okay. Mtjita ha ka ta feta. A etseng a thashe mzala is young tall. Ke shebile di ntse ke zwakala le se auti mzala wa hao. Young tall. Ke shebile di ntse ke zwakala le se auti. O tsho go tho fihleng wa ka nna zange ka botsa vele. Ke tsitse 10-1 fela re mshapa mlaleng. King 10-1. 3 star. Ke tipa. Me bro reng jwale man. Ya mshapa mlaleng. O tsho ga na kwena mfetho na ntse a tshwere phanga o tsho ke a bona man. Le yona 3 star ya yena na intlela swa ka nyana. Ke phezula phanga ya mfetho ke mkene. Yo. Kapa motho ka phanga. Sure. Wa motseba re man. Ha ke mtsebe. Ne le champagne. O ro shapile sister di bono fela. Just the idea imprava. Ha o yetse ra di imprava. Ha me bra. He wa lwana mos. Motho a shape motho a o di bono. Aprava. Joa. Shwa motho fo shapa motho di bono. Ke samang. A thola le phanga. Ke samang se bone se. Me bro. Ke samang. Ya maro o shwe motho for the round. E prava me. Go no podela. So va ka tsa pia. O tletsa nthong le ngwe prava. Bakhotsi ba hao ba reng me bro ake kumntu okhuzayo obona lento yenzayo. Prava ka. Azwanto klo chayela yona iwana. By the time ne ke le beast prava. No sa 20 ba prava. O tlo go sinengwe le ngwe ya ka ke etsang. O tlamile o ye mo shebe. Ska 20 ba go sound tip. Ke jampela we. So ntlwele ke tsentho ka ke ba mnati. O so tla shoba le nna se qetile ga mfeto. Da ma go flopile so stop. So lika on that day. Neli buseng, neli afternoon, neli ke mtsiare man for sure bo ma 12 to 1 da. Yeah. On the big street. Main road. So libo ba ikae lona. O tsho gona na re ba re le 666. Yeah. 6 tekene. 6 6 out. 2 by 2. So di mane le fapana ka tsela. Re fapana ka di gona re tla roundong yena o ya maya.
ke a shaile motho le rao. Not so. So anything o ile a bua wena ka molomo o re wena wa phinya wena wa nyela or Brawa me ska go jetsa ha na ntho ke fitleng ka e renga hore man. Because already ke bone. Ke tlo renga. Ke tlo renga. yes, untsha tipa. So why would you go for a neck o hlabe motho molala? Ne le teng ho ya molaleng a se nthwana hore ke a ntsha ke ya molaleng straight. Yeah. Ibile Bo nthwana ya fihlile maentsha teng. fele ke a wotla fela. Ha o Bohle tla- fela mene ke ne ke So mshayela ya one komlaleng mshapile wa. ka 3-star. And then ko phanga o ya jwang ko phangeng? O tshwere teresa ke thotse gore e ntlela hanyane man. Ka ntlela phezula hanyane. phanga no. E ntlela hanyane. Ntho tla mtshwanela ke. Yo. O khopo me bro. Fo se bono bana. Le brawa ka ntho a gata ntho a ke thwa. So didn't is it a culture vele ya teng or no? How touch not. Motho wa ka ke motho wa ka or la tlatsetsana vele ra o tlatsa o ntse masepe. A wentse toti brawa me o entse toti man. Yeah. Ya o entse toti o fanele go go che. Mawuhlaba la imane umshange phanga. Abantu ababukele benza ba screama babale. Ba scream abanye babaleka. Yeah. Uyangithola into enjalo. La uthathe khona iphanga ibra yakho yenzani yona? Hayi, umela ubrawa. Ungibhekile. So uyakustanela nayo. Ungibhekile, umile ungibhekile. Uthi lo muntu ugcwalisa inomboro manje. Salute. So le out iyawa. Vele uzowa mfethu, iphanga leli. Eish. Iphanga leli. Ishayephi le phanga? Mshaye ngayo ekhanda. And about my 7 times sure. Hey, you are cold, my guy. Phanga 7 times. So 7 show times. yabuleya. E tlo buleya ke phanga leli mfethu. Ke machade leli, e tlo buleya. Ke iphehla hlo brawa. Eh uthusa bathu me bro. Ay. Eh so tileyola ama comment ukuthi ischeme uthini manje. Uphethe ihoko lapha. So di man wa hweletsa. E ke lembisi ka e. Yeah. O tlo screama vele. Yeah. Screaming se sa asimini fokolo. Hansa Sokuthi ake lo sifila ke sifilo ngomtho obizi wa scream ake feel dadi. Ke busy ka ke lempisi ka yona. so monga di bono yena o tsalang ka yena. Wa ba le ya sa thuile lena. Mga di bono emeletsera. O tswile vele. Tonne mahlo o shwa motho. A khutsi lena ore mna va gabiki. So uqinne ukhuzwa ke mang? Ke ikhuza. Yeah, o wa ro ntja ishwile. Ke ikhuza. Ha wa o bona ro vaile di man. Sokuthi lena ha nawe. Kleba ne soka board. Ne soka board. Yeah. O tshore hore podile e podile ka mga matsatsi mara he se ke krashuwe le teng so fihla magate le ona a mpastor ga mona mthwane ona mokhabato podile. O podile ka mga matsatsi. Yo. So ba o ka direction because akere o tlantse o latella ba o tshela re motho ke wa go kae. Motho a uthateng ene le a kopisa. Yo. Ha ina di bratsa yona ska o tshore ne ya ko mining. Ya ke tseba gona di brass gona sna di brass ya ke tseba. Motho a podile motho le o entseng ka teng. A o bile le morusunyana ore revenge. A o so utlwi fokolo re no ba re tlo ba kena ba. Yo, Sasolburg ngathi ba deep manje. Abantu engikhuluma nabo bacisha manje. Omunye uje ende manje kusebenza ugoni la la bathusa la. We. Jir. Hey, camera ana kwe imuyintshudi deng. Hey, yawona re di man. Hey. Yo, subscribe yeni like ngifuna ukukhuluma ngizwe ngani la ukuthi ngithini. Hey, mina ke swabile nkofita mulomo. Emthako ngila ke utlwa tsere bua ka tsa crime ke o gubudi lo mongwe lo mongwe. Hey, ke yo di man o jile motho. So busiu ha o tla ba o tshela ore mona o khaothele motho wa robala. Ya na ke ithoballa brawa. Ha hona nightmare, ha hona di nightmares. Brawa me a ke na ntho tseno. Yeah. A ke na ntho tseno.
Akiditsebe into tseo. Did you go to a Ninyanga, Sangoma, something? Yeah. Ho ile go kgeqeng. Yeah. So ha o ya o fitlha o re kopa ya eng? Ke a mtjhaela interest rate fela ge e fete shebe ke Jile 1212122 Yeah. jile motho ka ntho e tjena okay sharp o podile a ke na store go podile ka pa poda go swile hosi okay sharp o mfela e re hle re clean ntho tsena no be mnati So o tloga ka nako ene se le nthwane fela yang ya bo magata wa bella qelele oh, ha sa shwele ndene o tla tlo ntwetsa mfetho go mtho o podile ke tlose ntho ya hae o wena sure. E tlosiwa jwang yona ntho ya motho ba se ba re ke over. go keza fela mfetho ke motho makeza fela So etsang wa bua ba o fa instruction. ya wa bua Yeah. Mara motho, even in the Bible, one of the biggest things, thou shalt not kill. So o robala jwang 10 commandments itshile or no. Ne. ye mfetho ke ithoballa ke 10 commandments nthwene ke ntho ntse ke bala fela ye mfetho ayisho lethe ndele Nkare o batla go fetsa ka nna. ne manja yami Nduna dimane hoy yamona ora hayi bana ikhona. Mnandi kawo Bongacabanga ukuthi ubalekelwa i-timing. Awukazi uhlale phansi uyicabange right then. Are you towards gore batla o tshwara because ke a bona gore tibile ya diteng deep. Towards gore o tlo fahlaga. Obviously bo gata ba fitla ba tshalo re o tsaetse flop. Ba o kuka for murder or ba o kuka for inquiry. ba nkukile for mere Straight 99. straight 99 O robala khonching or sa paqama same bethe ya hao. sembethe yakho So mapebeza le yena ha butse into tse ngata o sale ona da. jwalo fela nje o tlo botsa o bone ntho e tsetseng ke ngatlo e botsa No re phela sa tswile wa tshaba hore ha nka re ke a mojikela di mane o tshore ke a vaya le nna. ne ya ho yena o tla tshoha tshwela rading eno se le se go betse masapong a hae ke hae Yeah. ke hae magana ne ke sa mo fentshwena ga a ntsowe Yeah. kwa se vela wa ntseba mthuni Engihleli ne wrong turn la. Engihleli ne wrong turn la mampela la. So bo gata ba bua le wena ba re me bra handcuffs wa palama. Then wa etsalang the fast forward leading to court. Wa etsaetseng? o tshoko vela ke palame ka stasi banka di piano tsa bona shapo stokising 2 days eno hofo stokising draile o tshoko ke traetse ntho ke tsambo ma 1 year 6 months ya bantsha esnang bofakazi o tshoko ne sna bofakazi jwang O thusitse batho. ha una witness? ha una witness era witness e hlaile se hlaka morao 2010 ke o tshoko sine ke anene ke 2006 witness e hlaile 2010 4 years later. ka lo cha 2010 ke tshella ntho ya 2006 Okay. Bo gata ba o kenya stokisi wa appeal na or wa apply for bail. ne beile azanya ka applyela ba ke hlailetse hofo magata ile go bona santsanga ile bail already Ba o kaile bail go murder. sure Just like that. e kwetse ke hofo bail ya teng but after some time ke yona hofo bie after 1 year 6 months e ke am fa free bail Go trial. ba o ka free bail. ya banga free bail Dile la engage la bua why free bail go so dutse sebaka or sa ba jamba or ha ona di witnesses ha ona bopaki bo tileng. ya ene le busy nya obane ha na le bopaki botile Did you maybe at some point threaten the witnesses? Because remember ke phanga o kapile motho maybe o tlile le tsela tsa hao tsa hore ke romela tshweni a le tla ka masepa ka le lawyer or did you think ngaka ya hao ke yona ya o tshasitseng ka mafura? wa tseba prawa me ntho ya go no o lo threaten ad witness it's a long story hape bie tleletse ntho engwe le engwe le jwalo ha ba dile so fere vele ke ntse toti ha ba dila kana ba dile kana it's fine sengizobona phambili Isho. Yar. Inzima lento. abakho bunzima Abukho ubunzima vele kufa umuntu. bayenzani na lo muntu Hey, lo mbuzo wakho lo.
So asiye court mawuzobuya kungena i-witness ivela kanjani? So ubani le witness? Beyikuphi eyewitness or bahlanganisa ubufakazi nje? Shokuthi eyewitness ubani? U-accuse umuntu ebengivaya naye evie. Yo. Ngitshisa u-accuse. Kule 6. Ngitshisa u-accuse. Nenzeni seninokhene kwenzakalani manje? U-accuse wayevela decide ukuchange nje. Ne u-accuse ukuthi avela achange bra wami. Because of Thikeni evie nakhona. Man yabona niyobulala yonke isasolbek ngendaba eyifebe yabona. Shokuthi ibintu enjani? Umjida ubhizi ngayiyo uyangithola? Yeah. Ngethekeni yenye somewhere. Yeah. Shokuthi le Thekeni umjida ubhizi ngibhizi. Angina story sokuthi umjida ubhizi ngayiyo. Yena une story sokuthi mina ngibhizi ngayiyo. Yabo kusho ukuthi ikwali ivele la. Yeah. And kusho ukuthi kahle kahle ukuthi ikwali ivele vivi kahle kahle sharp wena nje yami. Amathikini lawa beyithu lena senyayibamba ibejola naye kahle kahle leye yokuqala. So kumele bakape wena ngephanga manje kahle kahle. If bazokhona. Uyibamba kanjani iThekeni out yakho? Bheka mfowethu njengakutshela. Ithikini le ibejola nomfethu. Yeah. Bekusese epapeni mina ngalosikhathi. Yeah. Mangibuya lapha ya ngithola ukuthi laba bantu base bahlukene bethu. Oh. Ngifakelwa ubani omunye accuse vi. Yeah. Ukuthi hayi indoda bahamba la. Avela ngivele ngibambe. Isikhathi sihambe ngithole yenye. Ngibambe nayo. Kanti yiyo le mfethu uyenzani sase busy ngayo ngapha. Utsho ukuthi mathola ukuthi ngapha sekushayethwa. Shaya isipati ngayi. Hayi. Wabona ukuthi hayi. Uyaprekisa la? Sure. Wabona ukuthi hayi. Akana chance. Ipapa yiyo into emfanele lo muntu. Ngoba angeke ame ngaphambi kwami futhi nakho. Esana. Yabo. Uyawucwaya uthi hawo. Vele. O-accuse uyamkela. Hish. Usesekhona lo muntu? Hayi uBhoreni. Oh, Bodas. Lo Bhoreni ngisasedanyana. Oh, ngicona abulawa ngawe futhi. Hey. Ewugutsi wena mona. Hey bana. Nekele Nolikutsi. yeah. Yes. So le out le igcinithi no ngiyo testify manje. Sure. So wena ujumpa koli boxing da ure una le motho yene ke motsebe. Mfethu hana ntho tla boyetsa mfethu. Yeah. Hana ntho tla boyetsa. Because motho o la o yi. Hana ntho tla boyetsa mfethu. Go mamele fela sa se buang. O bona go wena o protecta jwa ntho tsa di buang tseo. Yo. So wa thola gore na ke a shape. Yes. So uza ne proof yena. Bayambuza uyasho ukuthi ne on this day kwenzakale kanje umkape kanje. Ubaka i-story siphelele. Yo. Esiphelele. And uthi uyajitha wena badani Next. Lo muntu ubekhona lo. Yo. Hey, we hectic mos. So lithini judge? Judge yazi bra wami bazokhuluma into basikhulumayo fili vela angitshela ukuthi hayi indoda wena futhi the way ngikubona ngakhona ngathi nalento awuna remorse kulento le ithunile bheka bamba na 25 i5 isayanga vaya nge20 yo ngaye stopbeke ngayohlala leyo 10 stopbeke. Mabathi how do you plead? Uplead kanjani? Not guilty or guilty? Ngiplead guilty vela. Oh, boso ngazana chance le ngakhona. Yeah. Ngiplead guilty. Alright, wehle stopback. Ngayehla. Awusikayidanyana experience lapha nokuthi ithatha kanjani inamba yonke lesiphithiphithi kwenzakalani? Akusho ukuthi ngesikhathi ngiya e-Stopback inamba bese ngiyithathila vele la elokishe uma ngena phuma. Kusho ukuthi ikasi bengivisit ikasi. Bophile jele. Yeah. Bengivisita le kasi. Kusho ukuthi manje zekasi ngizothatha i-accuse fresh. Yeah. Bengitshintshana ngama-accuse kuphela. Ngithathe i-accuse fresh ingayazi ijele ngiyene nayo. Mangiphuma yenye futhi fresh kanjalo kuphela.
kusho ukuthi inombolo ngithathe khona la ecreche la akhuphuka ngayo ngale phezulu bese ngimnandi ngenombolo. Yo. So we understand kahle kahle ukuthi inombolo. So mara bese ngakagibeli amagunya bangakagibeli. Yeah. So ugijimise tot inombolo or ungene nje light. Hayi inombolo ngiye ngayigijimisa tot brava. Uphelele kuphi ngamaranki? Mina ngumashele brava. Yeah. Ngu19 mina. Usho ukuthini umashela 19? Shokuthi iBig 5 iyangane ngamanamba futhi uyangithola. Kusho ukuthi maye 19 kuna negama ukuthi ukuthi umashela. Kusho ukuthi uyashayela. Kusho ukuthi vele uyinumber 1 vele. Uyangithola. Uyashayela. Ungene kubu Big 5? Sure. Ungena kanjani kubu Big 5 because wena ya choose bra wami lapha ya. Yeah. Kusho ukuthi ngibonile ukuthi enhle ngiyahlanya vele uyangithola. Yeah. Ngiyazenza ekasi vele. Lana i26 ina imrawu wayo nayo uyangithola uthi ayilana anyeke ngiphume ejele lana. Usigoloza angiyabona naye usigoloza aya. Awuyangibeka naye usigoloza. Indoda emnyama. Ya uyangibeka naye. Ngithi hayi i3 ngithi hayi lana ngizokujubulisa ngamabhunu lana ngamaphoyisa. Uyobaleka. Uyangithola. Ngithi hayi into esweet naye for mina. Awuthi ngisifihle ngale. Ngoba lena na ayinayo into ezibhaya le. Awuthi ngisifihle ngale. Uyadla uyajima umnandi. Yebani. Awuthi ngisifihle ngale. Ihlathi straight. Ihlathi leyo straight vele. Mara manje ngithi ngidume ngokupimpa. Ay mina ngipimpi bra wami ngiyabulela. Angipimpi. Umuntu wapimpayo umuntu avela ngasemuva. Yeah. Mina ngisifihla. So mawubona something ongakhuluma umtshela umaphuza kudala kanye. Ngiyamtshela umaphuza lifetime ukuthi indoda bheka. Uskimi na wiphethe manje. Mseche manje wiphethe. Ay Big 5 lama mpela usifihli lokusifihla. Ndoda ngisifihlelana. Yeah. Ngisifihlelana. Ngoba daddy the very same yona daddy. Angiyazi ukuthi iyodlabana. Yeah. Uyangithola. Yeah. Mayisuke la. Sikhona ukubona ukuthi vele winsizwa uphelele. Yeah. Awuze ngenkoma. Asiphushe ngenkoma. Ujima straight. Bengijima brava. So nijimela ukwenzani ngoba ngiyazi ekukhaleni yathama uTsepho siyakamela hey. Bakutshela ukuthi waganda ama Big 5 bezwa ngomama wakho ezwa ngamakhabetha achayisana ekhaya ukuthi abayaganda manje ejele. Yeah kusho ukuthi ijimela khona lokho bra wami. Sukuthatha sukuphonsele phezulu. Uze phansi. Sukunyathela. Sukuphinde futhi. Uze phansi sunginyathela. Jimela yona rayile. Ngoba umuntu uyasinda ngithi. Yeah. And umuntu uyafa futhi. Umuntu uyafa vele. Yeah. Ama incident okwaba kuwe Danyane in terms of amaguri. Ayazi ama incident aseDanyane bra wami. Awekho. Yeah. Bengithumela mina hayi izandla zami thoba into sangeza ngasephakathi. Hayi izandla zami ziclean. Oh. Ngiyathumela kuphela. Into enye nenye yenza amajoni. Uma sohlot kuyaziwa nje kudala umuntu uhleli lapha elangeni. Vele uyakhona ukuthi le. Yeah, sengikhomba kuphela ngiyakho. So number 1 ziyakhona ukuhlangana nazo zibe nama meeting wazo from amakambi a different. Ayenzakala daddy. Kanjani? Anihlangana nibonisana ukuthi awufethi isibanga bangasitshintshile kuyabheda la. Hayi. Mara benginokubona abanye bazimile eBoksburg ngibuya khona la. Banokuhlala nje baxoxe vat. Daddy. Yayenzakala hayi the way wena usho ngakho. Yeah. Ukuthi kubanje umeeting grand. Yeah, saringa. We26 ngiBig 5 we number 1 nginumber 1 sasiringela nje. Communication leyo ikhona. Yeah. Hayi ukuthi sibambe umeeting sokhuluma ngamakampo yethu indoda eyakho ekampo ihambise kanjani or emadoda masike siyenzeni so Yo. So uchunani manje elifini? Akusho ukuthi kwamanje mfowethu bengiloko ngivolunteer kwamasipala la namajita. Yeah. Yeah, bengiloko ngivolunteer ngayiso nginane business nyana ukubhayisa ama ice nyana ngiyangithola. Yaphusha nyana at least.
namantu istronyana. So uyakhuza manje makwenzeka ama-flop la emakasi ukuthi ayabafethu dondi. Namanje bra wami ngihleki like each and every day, almost each and every day. Yeah. Mangihlele namajita ngiyabekela ngiyasikela ngedanyana. Yeah. Ngiyabasikela. Yeah. Sho ukuthi sekuzophuma kuye ukuthi uyangilanda noma ngilande. Phuma ku. So le And nakhona ngiyakutshela ukuthi ndoda la ngizokutshela hayi ukuthi ngizokukhuza. Yeah. Angeke ngikukhuze. Uhlule uma wakho nobaba wakho. Angizokukhuza, ngizokutshela ukuthi lapha ya kunjani. Kuzophuma kuye ukuthi ufuna kuyebona okumnandi. Yeah. Mangikutshelile. Wena uzochoose. Bese ngiyabafakela achuzayo uchuzile ukuthi lo uyahlanya lo mina ngihamba ngayo leshisayo le. Yeah. Uzohamba ngayo. Would you ever go back to crime? You're done with the life of crime. I'm done. Relationships, because ubilele bufokodi mina weakness la bula batho. Ukae sister ola kana wabitsa ka bomang abondoda ora ke momang. Mzala. Bomzala. Mzala la pora mfowethu. Limzala leno polile. La pora mzala. Esa nakula. Ya unasika Oh. Hey mara story sesa awuna di character usethi wena uli one. Hey umzala kamzala mzala kamzi. Meyawuthi no, thank you very much mfethu man. Any advice to young boys? Ribabone every day bafana. Banana hayi fashionable. Lino batlo ba uphakamise tsarale grootman na masimba ne plug. Before siyale because azange uzo promote crime. Go against the wall, we are very clear when it comes to that. Our mandate is to make sure ukuthi we create safer spaces for our communities. But na camera yako talking to young boys at home. Into engizoyisho ku majita bra wami. Ngapha nje bafethu. Akukho mnandi ejele bafethu. Ningaziboni sesihlezi nje nasekhuluma ngejele. Cabanga ukuthi hayi bekumnandi bese honeymoon bafethu. Kuyanyewa lapha ya. Uvuka ngesikhathi, udla ngesikhathi, uqhama ngesikhathi, into enye nenye yakho isikhathi bafethu. Manje mawuyeka lesikhathi le sangaphandle andoda ngizimoshela isikhathi bra wami. Ngawuyeke ukuthi wena uyisikhokho, wena uphethe umbutho uphi indoda lento leno ayinamsebenze kuyafana. Ufana nomuntu ofile enhleke manyisho kanjalo. Ufana nomuntu ofile. Awunangqondo ngisho kanjalo. Usasebhari, uyebhari. Maloko uhambisana nento zama crime kwamanje. Kwamanje sifuna isipani sifuna imali. Ngento esi straight. Mawusubhizi ugijimisana ne crime manje awusasemuva ntwana. Awusasemuva blind umuva. Enizokumoshela isikhathi right. I'm so happy. Crime doesn't pay. Full stop. Keep well and stay best until the next episode. Sivala kanjalo nomzala kamzi. Salute bro. Athi uyochama ekunini ngibambile la. Awushaya bomba.